I shared yesterday about how to be a friend of God. Okay? How to be a friend of God. I'd like for us to read our Bibles in James chapter 2, verse number 23. James chapter 2, verse number 23. Okay? The Bible says, "And the scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God." Look at that. Dito yung lesson ko tangko nalpas di ka naman Napintas isunang ng DJ lang kala doctrinal side na tinay-explain ko. Diyak pa na-explain di practical side na. The friend of God. So, let me ask you, are you a friend of God? Are you a friend of God? There are two ways to understand that question. Okay? Pwede kayo ito uminom makbasit. Dito lemon tayo kakapsat. Bago lamon, lemon. Are you a friend of God? Now listen, there are two ways to understand, are you a friend of God? One way, are you a friend of God? Meaning, una, gayam ko ti Diyos. Isut pagyum umanak. Isu iti pagkarkararagat. Kasarsarita. Friend nak ni Apo Diyos. That is one way. But the other way to understand, are you a friend of God is, ni ka di Apo Diyos, bigbigan na, nga si kakat gayam na. Okay? Now, let's pray. Lord, we come to you with thanksgiving and praise. I pray that you bless our lesson right now. Ti prayer ko Apo gat adda iti no daka sa pula may korihir ti biagmi. Mailinte. Kat no adda dagiti aramiden min nga pagayatam. O confirm Apo Dios babaen ka deti nga mensahe. So it serves as a correction, it serves as a confirmation. Kat no adda dagiti hammi pay nga inaramid, it also serves as a challenge. So challenge though everyone, confirm those, comfort those Lord who are doing the right thing, correct if we are doing wrong. And bless your servant right now. Empower me, Lord. Anoint my lips. I'm just your mouthpiece. And what a privilege and honor nga adipon nakapo. Thank you for being your friend. What an honor and privilege. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Iti dating alubong kakabsat. Wherever you are, especially in the Philippines, connection matters. I don't know if that works in the US kasi dadigiti lugar kakabsat nga hanga connection di ka sa pulam But in the Philippines, for example, connection matters. You know, it matters kakabsat no gayem nakatimay sa politician. Di ba? Sila kuma, sino kada kayo? Arat na, ganan ni Mayor Tahawayan? Ang? Ano na? Hanyo mabalikas? Oh, tilatan. Mayor. At least, nga mamamuyo ni Mayor. Buyaw. Okay. Ambuyo ni Mayor, di ba? Hanyo mabalikas tinagan ng amuyo nga iso. Amuyo. Amen. Correct. Brother Erwin, amum ni Mayor, di ba? Amen, Pastor. Amok, Pastor. I-question ko king kam, amuna kamot lang. Kapag di ka pinakit kita, Pastor. Deta ti idea ti friend of God. Ado ti tao ngam amuda ti Diyos. Base iti na isuro na yadal ka na impart kadakwada. But being a friend of God is not just a mental knowledge of who God is. Being a friend of God means on the part of God, not on our part. On the part of God, i-recognize na nga gayem na ka a friend of God. Okay, let's go back to James chapter 2 verse 23. Kitaan tayo DJ verse ulit. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called, imagine, no? He was called the friend of God. In other words, hanga ni Abraham, iti central, kat kaslagayim na ti Diyos. No di kat ti Diyos, iti sentro, may sa kadigiti gayem ti Diyos ni Abraham. So hanga ni Abraham, tinangibilang nga gayem na ti Diyos. No di kat ti Diyos, tinangibilang gayem kun Abraham. So it's one thing for you to say, I know the mayor.
But it's a different thing when the mayor says, I know him. You understand? That is the idea of this message, a friend of God. Kasi amo yung kabsat, imagine no gayem na ka, hanga gayem mo gayem na ka. DJ mayor. Wow, you can use that as a leverage. Aglalo dito Pilipinas no kuma ag-apply ka iti company, agbaling ka nga employee. No muna ka, DJ makinbag iti company, arig na sikan, leverage mo. We call it leverage. It's your advantage. It's your edge over all the other applicants. Kala di arig na DJ lang papa mo pa nag-apply, formality. Ngam gaputa muna ka. Halang mo. Kasi mabalin nga na pang ka nagpa-interview. For example, ay kunam kat amok dito makimbagi ti company. Yeah, I know him. O kunana tatta DJ HR, Human Resources. Tinawagan na DJ owner ti company. Kunana kat boss, there is someone here who claims to know you. What is his name? Dimbaga na dinagan. Do you know him, sir? Kuna DJ boss kat no, hangkom amo dito nga tao. See? It makes a difference, right? Ngam no, kunam kat the owner of this company knows me. I am his relative. For example, I am his relative. I am his loved one. So tinawagan na, boss, there is an applicant here. He claims to be connected and related to you. Do you know him? And the boss will say, yeah, I know him. You accept him. You see? So, sabali nga ba nag-amum DJ makimbagi, sabali ba nag-am muna ka di makimbagi. Isut ka po na nga, listen, amom no adadete na nga nga tao, kat amom nga very powerful, tapos adda kakilalam, nga kakilala na mo DJ nga tao, anak ko naman ko DJ tao, uy, si dignak man, di ba? Iyam amunak man sika. Tapnon di kasta di panang yasideg na, panakiyam amunak inka, agbaling kay nga acquaintance, mausar mo DJ nga leverage. I would like for you to know that perhaps no significant political figure or icon or CEO knows you in this life. But what a privilege to become friend of the most powerful and the most important person in the universe. And that is God. Amen. Oh. Amen. So, itata, I'd like to share with you several things about this, how to be a friend of God. Umuna, I'd like to talk about the privilege, although nairugi ko na yan, the privilege of friendship with God. Wow, the word is privilege. In Isaiah chapter 41 verse number 8, the Bible says in Isaiah 41:8, Isaiah 41:8. Ayan. But thou, Israel and servant Jacob, etc., Abraham, my friend. Nag-asam na ito? Abraham, my friend. Sino tang ibaga nga friend? Hanga ni Abraham tinang ibaga nga friend na ni Apo Diyos. Ti Diyos tinang ibaga, friend ko ni Abraham. That relationship is not ordinary. That is a privilege. I'd like for you to understand the word privilege. Kasi no privilege is only given to few, not to everyone. Ibagbagak no tayo mangkas kasarak no kwa, di kat adadigiti ninong ninang aya, kunak no ka kadigiti ninong ninang, amuyo kakabsat, you know, kukupadre, digito'y agasawa, ka nagkasar ita, they have many friends, they have many loved ones, they have many acquaintances, they could have invited everyone. Ngam dakailat inawis da nga imay. Apay, number 1, limited budget. With the limited budget, pilyon dan no sinulaang digitay talaga nga mabalinda nga awisen nga haan nga detay amin. Which means ka detay kaadda tayo nga ninong kanina nga naawis. Privilege. At adot mabalinda nga awisen ngam sikat na pili. You understand? So that's what it means to have a privilege. No privilege ko na tayo, the idea of privilege is, it is not given to everyone. There are only few people who have this privilege.
There are more than 8 billion people in the world. For you to be recognized by God as His friend is a great privilege. I want you to know that the real essence of life is not about what you have, but who you have, and that is God. It's not what, it's who. Kada nga Kristiyano kakabsat, it's not the what that defines our life, it's the who. Right? Kasi uri nagadot, what itibiyag mo? What do you have? House, car, education, degree, riches, wealth, position, titles. Title ng education, title pa itidaga. What? If you don't have the who, then everything is nothing. Do you understand? That is very basic and fundamental to us as God's people. So, let's go back. Privilege. So, anot blessing dito nga privilege tayo kiniapo Diyos kakabsat. Number one, the privilege dito nga friendship, access. Oh. Amom no, as pagarigan, mabalin nyo kadlat nga pastor ganta balayo titil-tila adda nga tao kakabsat. Haan, di ba? No access ko na magat adda dalang tao nga aglalo nun napapatag dagiti lagyan ti uneg ti balay mo. Hamo nga bali nga i-open house deta. No digat adda dalang tao nga mataleg mo. That's what it means. That is the privilege of being a friend of God. We have access. Kat anat ma-access tayo kakabsat, heaven. Listen, not everyone in this earth can access heaven. Only those people considered by God as His friend. Oh, look at it that way ngamin kakabsat. Amok nga life on earth, you know, with the many people we encounter, with the many places we go, with the many circumstances of life that we go through, we forgot to look at life in a way nga ti blessing kan privilege tayo, hanga digiti adda kada tayo tirabaw ti daga. Hanti ko makit-kita lang tibiyag that way. Kitantay ko matibiyag nga, we have an access of heaven. That is our privilege. Imagine kakabsat, no ni Manny Pangilinan, nakabakbak ng nga tao, ngamnuhang nga na isalakan, kung nga friend of God, uray man nagadup pinatakder na nga balay ti kamelya, awang mo balay na di langit. Datayo kakabsat, kat awang man ti ado nga balay tayo, awang man balay mo nga kamelya, awang man balay mo nga dadakkel, kan ado, although praise God no may kan na kay ti apo, nga madamot pagtaengam sa di langit. That's what you call access. So I hope you look at it that way. Amo yung nagpintas the impact na, I wish I could dig this deeper. I could start to talk devotionally about this matter. Because deto'y kakabsat nga panagkita itibiyag, will set your joy right, will set your desires right, will set your affection. Adut baliwan na nga ba nagtibiyag mo dito nga perspective. But that's not the way I'm going to right now. I'm talking about the privilege. Another privilege of becoming a friend of God is openness. Amen? Oh, going back doon sa access, guri kayo. Kas pagarigan, sino kadagay da? The vault, di balay na. Di ba no, the vault mo, di balay yo. Iso dagi panam, jewel rim, aritos mo, relos mo, kwentas mo, di ba? Dito ipatawid mo tot apokom. Di ba? Oh, hamo basta-basta lukatan deta ti siyasin nung tao. There are only people who have access. Iso nga, listen to me. No kunana king ka deta, no kunana king ka di aking balay, may kami katiyata, di pakita king ka kunana. Linukatan na mo tay bolt nan. Katim pakita na di tay tinakaw na ti plug controlan. Kayat na nga sa deta, kayat na nga sa among ti ka na sa deta, close ka iti panangituring na tibiyag na. So for God to open heaven for you, it's no ordinary thing, brethren. Amen. It's because we are already His friend. Amen. Because heaven is not for everyone. Only for those God considered His friend. When Jesus said, I go to prepare a place for you, He did not tell that to the whole world. He told that to those people He considered His friend. I will go and prepare a place for you. So the privilege of being a friend of God is openness. The privilege access. The privilege of being a friend of God is openness. Now, if someone comes to you at kunana, di ba king ka? Kunana, di ba? Kas pagarigan, titaminda, kunana kumaking ka, uy, kumadre, di ba kin ka? Duwata la deto, hamoy irwar, hamoy bagbagat sa bali, duwata lang. Do you know what that means? That is trusting you with His secret.
Openness. Once nga datao nga nangyasidid king kay ti kasta, han na ordinaryo ta relasyon nyo. Han na sinsinan, di pa nang ibilang nagan ka. Han na kang ibilang ordinaryo. Kasi, listen, alangan nga, ada problema, kumpormi nga taot pang ibagaam, di na kanto i-chismis. Uno i-judge. Right? Uno ko na naging gagat, anak pakialam ko, di kita nga problema ko na. Am I correct? So when someone comes to you and tells you his secret, he looks at you as a very intimate friend. Now, the Bible says in Psalms 25 verse 14, the secret of the Lord is with them that fear Him. Nagiti sekreto kano ni Apo Diyos, ket maited kadakwada that fear Him. These people who fear God, these are the people God considered His friend. And do you know what the Bible says? The secret of the Lord. Iso nga, well, in response, no gayem na kanti Diyos, amuwam dagiti sekreto iti Apo. That's a very good application there. Number 3, this privilege of friendship doesn't only mean access, openness, it also means trust. Paunay kan kakabsat. Aya, iso nga datayo ita. I hope makita yo. Dito ko matimang boost iti pamatiyo a Kristiyano. Nga ti Apo, paunay nga kakabsat. Sabik nga nga agtaleken ka. He considers you his friend. He wants to trust you. Amen? Oh, patakder kay ti balay ti Pilipinas, tiltila dangarudmot kakabsat iti pangital kanyo di balay yutaw. No at the nearest, closest, loved one kan relative mo, isut pangyawatam tatulbet. Kat kunam kasin, si kaman timangkit kita deti balay. Pakikit kita man. Oh, amen kakabsat? That is called trust. Adalugan mo kuma dito. Ay, Tita Teresa. Oh, Tita Teresa, te Fortuner mo. Siyempre, italak mo. Kadijay, amom nga tao nga matalak mo isuna. At imbilang mo nga rod nga intimate mo isuna tibiyag mo. Right? Alam nga itad mo lat na kadijay karuba yung mamartag. Yeah. Oh, uno iti ubing nga durugista. Baro, kinam tumantalugan. Ay, awa. So, listen, the moment God considers us His friend, you know, for me, this sounds very abstract, but if you analyze it, it's very impactful. Changesan na kakabsat ti direksyon ti biyag mo. Changesan na DJ panagkitam ti bagin, panagkitam iti biyag, panagkitam ti masakbayan. Because you are looking at it not from others' view perspective, or comparing yourself with others, you're looking at it from a godly perspective that God considers you his friend and He wants to entrust you. Amen, kakabsat? What a privilege. Paunay kadetang kakabsat. Wow. And shared direction. So the privilege of becoming a friend of God is shared direction. Awisan na kadikayat na nga papanan. Iso nga kakabsat, there are times that we need to invite God in our life. Sa sentido, nga digiti everyday nga ubram, imbitaram ti Apo nga tulungan na ka. But you also look at this perspective, nga ti Apo, aw-awisan na ka. Di ba? Dagayugat, sino ka dagay ti adamang aw-awis? Aw-awis, dagay ti agaw-awis, uno dagay ti aw-awisan, danuwa. Both ways. Oo. Hang agawis ti term na ngamin no kwan eh. Isungsungsong mo idaw, o isungsungsong daga? Sino ka dagay ti isungsungsong daga, absat? Ha? Handa kayo matla isungsungsong. Unuhan mo lang siya mag-isungsong kadakwada. Now, one thing in friendship is, there is always invitation. Right? Eksanda ka, tawagan ka, hindi ag milk tea, hindi ag kape, hindi ag Starbucks, hindi ag hiking, hindi ag basketball. There is always an invitation. Come. And you know, the privilege of being a friend of God is to be invited to be a part of the great work that He is doing. I hope ag-sink in kada kayo kakabsat. The ministry ket saan nga dadagsen wenno kasla responsibilidad laeng. No responsibilidad man na isang sangayan
ken naindaklan nga responsibilidad. Kasi awis ti Diyos, ijay trabaho, kakabsat. God is inviting us. Isa nga for me to do the work I'm doing now, being a called servant of God, leading our church, helping pastors and churches, planting churches, missions and outreaches. Kakabsat, hangkukit kitan jay bannog. Hangkukit kitan di sakripisyo, hangkukit kitan di cost, hangkukit kitan di adu nga rigat ti ministry, hangkuman lang isutkit kitak di kakabsat. Tikit kita ket Lord, thank you for the privilege nga maaramat mo ti biyag ko apo. There are others nga mabalim mo kumamot nga usaran. Ngam agyaman ak apo ta may saak nga pinilim nga kayat mo nga usaran. May saak nga inayabam. Iso nga no da kayo ayaban na kay ti apo kakabsat. Hanyo taltalyawon di kita rigatyo. Hanyo taltalyawon di kita kasla maibatam. Wano anyang hanay sukit kitam deta kakabsat. Pauna pisit-sitik kad mat di ayab. Ken di nagayab ken ka. Data ti dapat makita yo nga aspect ti biyak. And I pray that the Holy Spirit will reveal to you deti kinadakkel, kinangato, kina-honorable ti privilege nga maibilang tayo nga friend of God. Are you still there? Okay. Amen. So the privilege of friendship with God. Now next thing, I'd like to show to you the foundation, how this all starts. What is the basis of this friendship? Okay? The basis of this friendship, the Bible says in James chapter 2, let's go back to the verse again, and Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. The basis and foundation of this friendship is faith. No apay nga imbilang nakati Diyos, nga gayem na, haan nga gaputa nakita na nga nasingpet ka, na estilo ka, nalintag ka, nalimpyo ka. Grace daytoy ti apo kakabsat. Amen. Atahantay nga rod ko mamaikari eh. So I hope makita yu DJ privilege itay, makita yu ita DJ grace iti apo. Amen? None of us is, I'm a pastor's kid. Nga nga di na pastor's kid ko ti rason nga imbilang na ti Diyos nga gayom na. Because no matter who you are in this life, we are all sinners. I showed yesterday in Romans chapter 5 verse 10. Kita nyo di Romans chapter 5 verse 10. This is a very good point. For if when we were enemies, let's pause there. We were enemies. Idi kalman, dito iti permi nga i-explain ko kasi nagadot bisita. Amo yung amin, nun ti may nga tao ket ma-appreciate na DJ panangawat na kan Jesus Christ. Dapat makita na dyan naggapuan na nga kasasaan. Nawatan nyo di jay? I believe that. That is the art of soul winning. Nag-soul winning kayo kakabsat, haan nyo nga parparaw-pawan nga ipakita, tiki naman nagbasol ti tao. Amu tayo nga ti tao, amu na nga managbasol isuna. Ngam iso ti dapat nga ikam ti emphasis, tapnon ma-appreciate na jay cross. People will never appreciate the cross of Jesus no na nakita jay condition na. So no nakita ti tao jay condition na, ket maawatan nan nga makita na jay appreciation ti cross, do you know what happens? He will be converted. Agkaroon ti genuine conversion. Do you understand that? Nga makita na ti love of God, makita na ti grace ti Apo nga kunana, uray gayam kastuyak. Uray kasanot biyag ko, uray anat nararamid ko. Uray anyaman ti biyag ko, inayat nakgayam ti Apo. Ti parabor na nabuslon. Di jay nga tao, ti permi nga maka-experience ti forgiveness ti Apo ti biyag na. Di jay ti makuna nga grace. Now, the other side of grace is faith. Iso di jay panagtalek mo, panangawat mo kung Jesus Christ. So now, this becomes the foundation of our friendship with God. So let's go back to the verse. For we, Romans chapter 5 verse 10, were enemies, ana inaramid ti Diyos, we were reconciled to God. Kasano nga na i-reconcile kini Apo Diyos? By the death of His Son. So i-emphasize ko, di kalman tanaga, ti bisita, kunak hang relihiyon ti nakayasidid ken ka ti Diyos.
Ang taaramid mo, tigapuna nga ti Diyos kat na yasidid kakingkuanan. No, it's not. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So ni Apo Kristo, ti rason nga na i-reconcile tayo kini Apo Diyos. So itatano, in-accept mo ni Jesus Christ as your personal Savior, automatically, on that basis, God considers you now His friend. Amen? So nakakabay mo man ita, are you a friend of God? Are you a friend of God? Dagasawa nga imay di kalman, nga bisita. Kat di explain ko dito, hindi pa nag-aawidan nun. Di, mapang ko imimit, di giti bisita. May daganyak. Pastor, kunada. Di kong kunana, di wife ko, di na magkunlakay ko, pastor. O ana, are you a friend of God? Kunana, nag-anukunlakay na. Oo, kasi dito, agad attendant, di babae, di asawa na, first time. Are you a friend of God? Kunana. Kunakan mo, di lagay, anak pa, nagkunam kanyak. Anak pa, nagkunam kanyak, kunana, di ba? Kasi ti tao nga kapsat, han na maawatan nga we were enemies. Di ba? We were enemies eh. Minsan sa buhay natin dahil sa kasalanan ni Adan at Eva, itinuring tayo ng Diyos na kaaway. Oh, di ba? Yun yung napagaganda doon. Okay. Now, dedidhan ko na ikaw ay dikalman and I'd like to end with this point. Mabaling nga nagbuya kay nga daduma dikalman, nakita yung DJ aspect. But I'd like to add this point, which is the highlight, one of the highlights of the message. Kasi itatan, okay, you're now a friend of God. At the relasyon mo ti Diyos, saved ka, in-accept mo ni Kristo. So, you're heaven-bound, you have the access to all of the grace, you have the access to the Holy Spirit, you have the access to heaven, you have the access through the Lord Jesus Christ, unlimited, wonderful, great access in your life. Kat deta ti dapat mangbusti moral mo a Kristiyano, ore adot pang dupir king nga problema ti panagbiag, you have an access to the grace of God. Now, let's move here. Now that you're a friend of God, how to walk as a friend of God? Dijay kakapsat, itikayat ko nga maawatan yung point ita. Kasi, haanlaan nga dapat ti makita yung jay position tayo nga friend na tayo ti Diyos. Dapat ti masursuro yo, jay panangi-practice mo ti biyag mo. Okay? Iso deto yung jay transformation part ti biyag tayon kakapsat. How to walk as a friend of God. Now, the doctrine side is very important because relationship di jay. But the practical side is very important for us here in this life, right? Okay, so how to walk as a friend of God? Now, number one, a friend of God trusts His word. The word is trust. No, imbilang nakatidyo sa gayam na, kat amom nga gayam na kaniang po Diyos, dapat agtalag ka iti sa una. Di ba no, dagayem mo, talag kaking kuana, taamong hanakalukun, at agayem mo nga raw. Right. Kasi no, gayem mo ko na. Tas linuko na ka, hanagayem no ka di jayan. Mabali na gayem, ngam binetray na ka. Right. Ni Apo Diyos, hanatay ibetray. Kung ano, I will never leave thee, nor forsake thee. Iso nga no, ada dapat word, nga talkem, nga isotikas lapatjem kakabsat, jay sa unia po Diyos. Make that a point in your life. No agsauman ti tao, kat saan nga biblical kakabsat, opinion lata ti tao di jay, ibasar mo tulata, i-reflect mo, i-review mo tulata jay sa una, no ustumot lang no saan kakabsat. Even me, you know, as your pastor, you can go to the Bible and review if what I'm telling you is from the Bible or not. But the whole point of the matter is, nagpintas kakabsat, nga confident ka ti panagbiag, nga ti confidence mo, tinaggapuan na di jay, hangagapo ti sao ti tao, kariti tao, sarita ti tao, no di kat jay talag mo, kadi jay imbaga ni Apo Diyos. Nasisita ti trust, principle ti friendship. No awan ti trust ti friendship, there is no real friendship. You understand? That's one of the most important ingredients of friendship. It is called trust. So one of the things that you need to learn, listen now, ti surusuruin nyo itakakabsat, i-enhance yo deta pa nag-trust yo ti sao iti Apo. Amen. Get more of the Word of God
And listen to me, your lifetime is never enough to discover the Word of God for your life. The will of God is so vast, it is so rich. Grabe kakabsat. Kaslalubong nga mo mapasyar amin. You can only touch the tip of the iceberg. But the will of God is so vast. Kat nagmayat kakabsat, nga everyday isut soke-sokem, search the scripture. Isut adalem, study the scripture. Nawatan nyo kakabsat? Oh, iso nga, this should make us love the Bible more. That don't just read the Bible as a routine. Read the Bible for what your relationship to God about is. Nawatan nyo dayjay? Are you there? Amen. I hope you understand the point, right? So, a friend of God trusts his word. For example, ni Abraham, idi nga ming kakabsat, ti sa uni Apo Diyos, limited sa gaysa. Itatagat libro. Imagine. DJ may isa lang sa uni Apo Diyos kini Abraham, lifetime na nga in fulfill dayjay. Dati itagat libro, dito surusurutan din nga sa uti Apo. Amoy balikas ti Apo may salan. Genesis chapter 12. If you read Genesis chapter 12, dito di makuna nga Abrahamic covenant. Everybody say Abrahamic covenant. Dito Abrahamic covenant, hanggang ni Abraham itinagkarilaang ti Diyos. Imuna nga ti Diyos, tinakitulag ka ni Abraham. The word covenant means tulag. Right? So kung ni Apo Diyos kini Abraham, I will make thee a great nation. You will be a father of many nations. Ikang kanto ti seed, and your seeds will become as the sand of the sea. I will bless them that bless thee. I will curse them that curse thee. In thee shall all families of the earth be blessed. Kung ni Apo Diyos. That is Genesis 12, 1-4. Nagtalik ni Abraham. But you know, along the way, nagkaroon isu na kakabsat iti trust issue. Nagkaroon di trust issue. Haan nga gaputa, haan nga tamot nga detay gaputahan na ay ayatan ti Apo. Ngem adda rason nga kimapsot ti pamati na. Amom tinikimapsotan ti pamati na. Ti misis na. Kuna ni, nataga dyan, sawa ni Abraham, ni Sarah. Kuna ni Sarah king kuana, kasano ko malakay katlakay kan. Bakit ako, kuna na. Kitam lata deti katulong tan ako na ni Hagar. Ni Hagar. Kat idikinita ni Abraham, ni Hagar, Simgar. So, nagkaidada kagabsat. Nagbuntis ni Hagar, naganak iso ni Ismael. Ni Ismael, haan nga iso na DJ fulfillment ti word of God. Fulfillment ti fear. Kita nyo kakabsat. No once nga simrek ti fear king ka agkaroon ka trust issue kini Apo Dios, makaaramid ka kadagiti banag nga pagbabawyam. Makaaramid ka kadagiti banag nga haan man nga mangyadayon to nga taking kalaeng jay will of God, ngam no uray aramidem ti will of God, isuntot burden mo nga mangobra jay will of God. Kasi uray ni Isaac nagkaroon iti crisis, nagkaroon ti clash. Do you know that? Iso nga kuna ni Sarah, madidetoy kuna ni Sarah, papanawam ni Hagar kandeta ubing. Kat ni Abraham, medyo nasakit kirik na ata putot na. Ngam awam maaramid na. No di pinagtalaw na nga kasta ni Hagar ken ni Ismael. So if you look and read the genealogy kan DJ kaslang descendants di gitoy duan, isudan ti kanayon kakabsat nga agap apa. So na-fulfill di kayat ti Apo ngam nagbalin nga narigat gapot ada desisyon ni Abraham nga inaramid na simple lat naggapuan na fear ken trust issue. So to be a friend of God is no joke. May nga bidot mo kakabsat gaputa hangka nagtalek wenno nagkaroon ka iti distraction di pa nagbiag mo, makaaramid kat pagbabawyan. That is why learn to develop your trust in God. Nga dapat ket no maipanggep ti sa uti Apo, one-sided ka lang. Awan sa bali consider mo, DJ lang. Uray kasanot sitwasyon mo, han nga isok kitam, jay imbaga ti Apo. Kasi no anyat imbaga ti Apo, kaya na nga baliwan ta sitwasyon mo.
kaya na nga iwan ti future mo. Isulat, i-consider mo lahat. Jay, imbaga ti Apo, isulat tat, i-consider mo. People may call you small-minded. People may call you narrow-minded. But you don't care. Narigat ti agtulnog ti Apo. Ngam narigrigat to, no hanyo surutan ti Apo kakabsat. That is why a friend of God trusts His word. And which connects me to point number 2. A friend of God obeys even when it is hard. Ti gayem niya po Diyos, sumurot lata, uray narigat kakabsat. Di ba? Han nga dete, gaputa uray marigrigatanan. Han nga di nga aspect kakabsat eh. Ngam gapu nga ro jay, siyempre, hambat na lakat sumurot ti Apo that it will cost you eh. Am I correct? It will cost you. It may cost you your comfort. Kuna ni Apo Diyos kina Abraham jay, Genesis 12 kuna nagat. Kasi they were living in the Ur of Chaldees. And he was a rich man. I tell you what, Abraham was rich in Ur. He was a businessman. Negosyante ni Abraham. Kat kuna ni Apo Diyos kini Abraham, pumanaw ka ta Ur, the place of his business, the place of his comfort, the place of his, sabi na nating life. For him, it was life. But God said, get out of your place to the place where I will lead thee. So kadatay mo ta Christian kat digiti di panangkol ti Apo kadatayo kadigiti kasla naggapuan tay nga biag kat ayaban na tayo iti panagserbi ken kuana. God is calling us to a land of service. This is how you would look at it in an application way. So, to cut the story short, amoy dinarami ni Abraham, pinanawan na. Cut ties with the loved ones, everything, he left. And the Bible says, by faith Abraham obeyed and went. Kuna na di Hebrews 11, going. Ano kuna na? Hanaam mo. Going, not knowing, kuna na kaya, not knowing whither he went. Kaya nga sa hana nga ma-figure out no anya amin ti future kakabsat. But he just obeyed God one step at a time. Amen. And it was difficult, I know. It was really difficult. Ngam dito'y nga umuna na-establish na ti faith na ti Apo, kat dito'y mutin nga uri na rigat nagtulnog. And you know, one of the hardest tests for Abraham to obey, so di pa nang gi-offer na kini Isaac. Sometimes the Lord will tell us to do something that does not make sense for us. Masuot tayo ka DJ, command ni Apo Diyos. Hanga digiti problema at mangsuot king ka lang. Jay sa uti Apo, suoten na kapay kakapsat. Okay? But because he was a friend, isunga ko natin Diyos, he is my friend. Why? Kasi uray nagrigat, anak na mismo di idaton nagakabsat. Inaramid na di ipapaaramid ti Apo king kuana. He obeyed God even when it was hard for him. As a father, as a husband, was hard for him. But he obeyed. Ngam deti pa nag-obey, no apay nga han nga narigat para ken kuana. Narigat di sitwasyon. Ngam hanga nang narigat para ken kuana because he had faith. Kuna na di Bible kat nabasa di Hebrews 11 kuna na nga kastagat nagtulnog amo na nga uray mapapatay ni Isaac kayan to nga biyagen ti Dios kuna na i-resurrect niya po Dios ni Isaac. So nga number 1 that faith. Kakabsat, in all of these things, when you talk about being a friend of God, deti dua iti dapat i-develop yo. Trust and obey. Amen. Ka makaadayot Christian life mo apulos. No ham mo may sistema tabiyag mo deti trust and obey. When you keep complaining, when you keep resisting, when you keep making excuses, when you keep bargaining and making and telling God your reasons for not obeying, you'll never get anywhere in your Christian life. So that ti duwa kakabsat, iti pangrugyanan nyo. Learn to develop your trust and obedience to God. In application, ana iti pakididilan ti Apo kada kayo recently kakabsat. Anat pakisarsaritaan na kada kayo. Family devotion, personal devotion, soul winning, discipleship, mangrugi kat Bible study, witness am di ka obraam, ikam ti gospel tracts, awisam ti church, bring your loved ones to the Lord. How about in the area of finances? That you need to make commitment on the missions, on the first fruit. In what aspect? Nga ni Apo Diyos kat makididil king kaita. Hanga sinsinan digito, these are not requests. These are command. And if you are a friend of God, you don't look at it nga ti kon consider mo di sitwasyon mo. Ti dapat kitam di relasyon yo.
hanga DJ sitwasyon mo ti kita. Di relasyon yung niyapo Diyos. So, to make it to some things, I hope naawatan nyo, napintas dito nga lesson, nalawat ipapanan na. I hope I was able to leave to you practical things and thoughts that you can, and truths that you could reflect on in your life, kakabsat. Amen? So are you glad you're a friend of God? Amen? Amen. Okay, praise God. So kararag tayo. Lord, we thank you so much. What a privilege to be your friend. At pangaasi man apo ta, dayta kumati makita mi man nga banag itibiyag mi apo. It's not easy. But this is how faith operates. We don't live by sight. Dagiti makikita mi lang tirabaw ti daga. Natataulog lugar paspasamak. We live by faith. Dagiti sami nga makita, iso dati dakkel ti impact na ti biyag mi apo. Iso nga deti kumat makita mi, di relasyon mi ka, kanti pa nakilangan-langan mo kada kami. Thank you apo. And I pray that you bless my brethren. Sabi da digijay application, nakatulong kada kwada itang abigat. In Jesus' name I pray, amen. Okay, God bless you kakabsat.